Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru irimo kuvugwa kurusha izindi ni y'umugabo witwa Alex Kazadi. Reka tukubwire yuko umwe mu biyamamarije kuyobora Kongo yiyunze na M23 AFC M23. Mu gihe tukivuga kuri aya makuru yo mu karere kandi reka tukubwire yuko hari amakuru atemerewe gutangazwa. Reka tuvuge kwimara amatsiko kubyerekeye kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko azarasa kuri Iran mu gihe yakwanga ubwumvikane guhagarika gukora intwaro za nucleaire. Reka gusuhuze kandi ngwifurize ibihe byiza mbonera no kuguha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Reka nkubwire yuko Trump yateguje Iran yuko azayirasa niyanga ubwumvikane kuri nucleaire. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko azarasa kuri Iran mu gihe yakwanga ubwumvikane guhagarika gukora intwaro za nucleaire. Mu kiganiro kuri telefone yagiranye na NBC ku itariki ya 30 Werurwe 2025, Trump yagize ati nibatemera ubwumvikane hazaho kurasayo. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye yuko kandi Amerika iteganya gufatira Iran ibindi bihano by'ubukungu byiyongera ku byo yagize n'ubundi kuyifatira mu gihe yakomeza kwinangira. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje yuko ibiganiro igihugu cye kizemera kugirana na Amerika ari ibizanyura mu nzira ziguye gusa kandi ko ngo ibyo ngibyo babimenyesheje Donald Trump. Mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 Werurwe, Masoud yagize ati twasubije ibaruwa ya Perezida wa Amerika tubinyujije kuri Oman, ariko twiteguye kujya mu biganiro biziguye. Mu ntangiriro za Werurwe, Trump yandikiye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amumenyesha yuko igihugu cye kigomba kwemera kujya mu biganiro bishya. Umujyanama wa Ayatollah Kamal Khazali yavuze yuko Iran izasuzuma neza ibyo Amerika isaba kugira ngo nayo igaragaze ibyifuzo byayo hanyuma ifate icyemezo gikwiriye. Amerika na Iran byatangiye ibiganiro ku ihagarikwa ryo gukora intwaro za nucleaire mu mwaka wa 2015, ariko muri 2018 Trump arabihagarika nyuma yo kwemeza yuko iki gihugu cyo muri Aziya nta bushake gifite bwo gushyira mu bikorwa ibyo gisabwa. Iran yo yasobanuraga yuko gahunda yayo ya nucleaire igamije guha ingufu ibikorwa bya gisivili aho kuba ibya gisirikare, gusa ibyo ngibyo Amerika ntiyigeze ibyizera. Ibihano Trump yafatiye Iran byagize ingaruka zirimo gutakara gukomeye kw'agaciro k'ifaranga rya Iran, ubushomeri burushaho kwiyongera. Mu yandi makuru kandi reka tukubwire yuko Senateri Uwizeyimana Evode yanenze Kongo kugura intwaro zikomeye ikibagirwa abasirikare bayo. Senateri Vode Uwizeyimana yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasize imbaraga mu kugura intwaro z'igisirikare ziremereye ikirengagiza kwita ku kubaka igisirikare gikomeye. Ibi byaje gutuma abarwanyi ba AFC M23 bageze ingabo za Kongo zihunga, ndetse bikaba biri mu byafashije ihuriro kugenda ryiyagurira ibice byinshi bya Kongo. Uwizeyimana Evode yanabigarutse mu kiganiro inkuru mu makuru cya RBA cyagaruka ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Yavuze yuko Kongo ariyo muterankunga mukuru wa M23 binyuze mu ntwaro ihereza ingabo za FARDC kandi zitazi kuzikoresha, bigatuma M23 izibambura mu buryo bworoshye cyane. Ati bizeye intwaro bari bafite baguze intwaro pe, ariko rero Kongo igura intwaro nta gisirikare igira. Buriya rero amasuka ntiyihingisha. Ushobora kugira kontineri y'amasuka ariko nta bahinzi ufite, abantu bazi guhinga bakazaza bakikorera ayo masuka bakayatwara. Ni nayo mpamvu tuvuga yuko umuterankunga wa mbere wa M23 ari Leta ya Kongo. Akomeza kandi asobanura yuko iki kibazo cy'igisirikare ubuyobozi bwa Kongo bukizi, ariko bukomeza kwitwaza u Rwanda nk'impamvu ya mukuru ituma igisirikare cyabo kidakomera. Nyamara icyo bari biringiye ari ukugura intwaro no kwizera yuko ingabo z'amahanga zizabafasha nibaramuka bafite intwaro. Senateri Vode kandi yanavuze yuko kimwe mu bituma igisirikare cya Kongo kidakomera ari ruswa n'abayobozi bashaka kwigwizaho umutungo. Ibi bigatuma bakira mu gisirikare ababonetse bose. Ati Kongo nta gisirikare igira, ni abantu b'abajura gusa yashyize hamwe irabegeranya ibaha intwaro, ariko nta gisirikare gihari rwose keretse ukuyemo bariya abantu bambaye inyenyeri. Bivugwa yuko Kongo ari nacyo gihugu cya Afurika cyaguze intwaro zihenze mu myaka mike ishize, aho cyakoresheje agera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Reka tukubwire yuko umwe mu biyamamarije kuyobora Kongo yiyunze na M23 AFC M23. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru irimo kuvugwa kurusha izindi ni y'umugabo witwa Alex Kazadi Kanda wabaye mu ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi UDPS, ariko rero ubu ngubu akaba yiyunze na M23 AFC. Amashusho agaragaza uyu mugabo avuga impamvu zatumye yiyunga n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi rifatanyije n'umutwe wa M23, akavuga yuko ari ugushaka igisubizo ku bibazo by'ubukungu igihugu gifite.
uyu mugabo yagize ati nishimiye kuba uyu munsi nije muri Alliance Fleuve Congo, ati ni iby'agaciro kujya mu ikipe yanyu, ati niteguye kwitanga kubw'indangagaciro duhuriyeho. Lex Kazadi yiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Congo mu Kuboza 2023 nubwo bavuye mu ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi UDPS. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo yanabwiye RFI imbere y'amatora ko ikibazo gikomeye muri Congo ari cy'umutekano kandi yuko ubuyobozi buriho bwagaragaje ko budashoboye kugikemura. Mu bindi yiyamamaje avuga ni uko ngo agomba guhindura imibereho y'abaturage ikaba myiza no guteza imbere igihugu cye. Bamwe mu banyekongo banenze Kazadi bavuga yuko kwinjira muri AFC M23 ari ukugambanira igihugu cye. Mu gihe tukivuga kuri aya makuru yo mu karere kandi reka tukubwire yuko hari amakuru atemerewe gutangazwa. Reka tuvuge ku imaramatsiko ku byerekeye kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere bw'urwego rw'imiyoborere RGB bwerekanye yuko uburyo abanyarwanda bagera ku makuru biri ku rugero rwa 86.7% mu gihe ubwisanzure bwo mu kubona amakuru ku itangazamakuru buri ku rugero rwa 80.1%. Ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko abanyamakuru banyuzwe n'uburyo bahabwa amakuru ku rugero rwa 57.8%. Ni imibare umuntu atatinya kuvuga yuko iri hasi rwose. RGB yavuze yuko yashingiye ku makuru yatanzwe n'abanyamakuru ubwabo, inizeza yuko hagiye gusuzumwa impamvu ikiri hasi hagafatwa n'ingamba. Kuva kera kugeza n'ubu ngubu haracyumvikana amajwi y'abanyamakuru bavuga yuko batabona amakuru mu buryo bworoshye, by'umwihariko bakavuga yuko ayo mu nzego z'ibanze n'ahandi bibagora kuyabona. Abayobozi bo bakavuga yuko batapfa kwizera buri muntu wese ubahamagaye kuri telefone batamuzi avuga yuko ari umunyamakuru ngo ashaka amakuru. Humvikana kandi impaka zishingiye ku nkuru zatangajwe n'uburyo zatangajwemo bavuga yuko nta bunyamwuga bukibamo. Ubushakashatsi bwa RGB ku itangazamakuru mu Rwanda bwagaragaje yuko ubunyamwuga n'ubushobozi bw'itangazamakuru biri ku kigero cya 60.70%. Akenshi impaka mu ngeri zitandukanye zikemurwa n'amategeko nk'uburyo bwashyizweho bugomba gufasha abantu kugira umurongo ngenderwaho. Ubwisanzure bugomba kugira aho bugarukira, ubunyamwuga nabwo bukagira imbibi. Itegeko nomero 04/2013 ryerekeye kubona amakuru kugeza ubu ngubu rigenderwaho risobanura yuko buri muntu afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Mu burenganzira bwo kubona amakuru harimo gusuzuma ibikorwa, inyandiko cyangwa se amakuru abitse, kwandika, gufata inyandiko zuzuye ibice byazo cyangwa se kopi zemewe n'ubuyobozi bw'urwo rwego cyangwa se amakuru abitse. Harimo kandi gufata inyandiko zuzuye cyangwa se ibice byazo ziri umukono wa noteri, kubona amakuru abitswe mu buryo ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu nyandiko zicabwe zivanwe muri mudasobwa cyangwa se mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Hari n'amakuru atemewe gutangazwa, aya hari nayo ngiye kubwira. Iri tegeko risobanura yuko amakuru afitwe n'urwego rwa leta cyangwa se urw'abikorera rurebwa naryo atemewe gutangazwa iyo ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihe ayo makuru ashobora kubangamira iyubahirizwa ry'amategeko cyangwa se ubutabera, gutera ukwivanga mu buzima bwite bw'umuntu bitari mu nyungu rusange, kubangamira ukurindwa kw'amabanga y'ubucuruzi cyangwa se ubundi burenganzira bw'umutungo mu by'ubwenge kwemewe n'amategeko, nabwo ntabwo aya makuru aba yemerewe gutangazwa. Ni naho dusoreje amakuru twari twaguteguriye, wayagezwaho nanjye Edi Karodi. Ndagusaba gukomeza gukurikira channel yacu kuko amakuru agezweho nitwe gusa uyasangana. Mukomeze kugira ibihe byiza.